Infone dilongkas panen Mas. Tak nyoteng sik. Dilongkas panen. Alah. Info bakul Mas. Kacang ini sampun mendekati tuwek. Umure wis 90 hari. Sudah berani dipanen. Sudah siap dipanen. Ini sudah ditawarkan sama bakul, cuman belum jadian. Saiki nili nggunaku bolo. Nek delok wite ya wae nggih. Wite ning gua sini. Sadune. Angin sepoi-sepoi. Sore-sore ning sawah. Petani muda, oke. Gak sabar ini nunggu panen nih. Oke. Bolo, piye kata-katane? Kacang wis tuwek. Kata-katane kacang wis tuwek bolo, infone bakul. Info bakul sakmenika kacang sampun tuwek. Mas sampun wancinipun tek tebasaken. Monggo enggal-enggal ngersakne kacang. Saged nuweni teng Saben. Sawah iki. Info bakul. Tak dudohne sepil wite bolo. Iki. Sepil wit kacange. Iki nggone wong, iki ngono aku. Nah. Wis pokoke bakul adoh, bakul cedhak. Domrenio sing wani. Sacet. Pokoke gurih iki nek ndelok wit-witane ngono ya pokoke 30-50 bakoh pokoke sawit. Telung petak, telung kedok. Jajal bedol ya. Iki. Bojoku iki meh jajal bedol iki sawit ndelok. Sasake ya. Ono. Nah, ono ne. Angel. Delok iki hasilnya guys. Sepil hasilnya. Alhamdulillah lho. Ngetno iki. Sepil hasil, sepil panenan, sepil apa? Woh. Lho guys. Nanti cedak nang kene lho. Delok. Kacange ngembyuk guys. Mosok bakul wong ngene iki ra minat. Lho alah sak uwit lho. Kuwi sini piro iki? Ya Allah. 50 bakoh. Lho guys. Heeh. Iki mosok bakul wong ngene iki ra tertarik. Selikur,
likur, pak likur, sekawan, likur, piturlikur, walikur, hingga 30. Telu siji. Oh, telu siji guys. Telu Alhamdulillah. siji sing tuwak-tuwak. Ini kita nanamnya cuman sekecil. Namanya cuma 1 biji. Loh, lihat nih. Ini sepil buahnya. Ini sudah tua ya guys. Kita cek udah tua beneran atau belum. Wah. Udah mentes. No, udah merah. Saya kok cek dur. Ini. Gak rasa bagus menang. Udah kemerah-merahan, ini udah tua guys. Soalnya udah umur 90 hari lebih nih kalau yang ini. Iganya juga enak guys. Udah tua, udah siap dipanen. Langsung dimakan juga enak. Apalagi direbus, nyus. Sambil nongkrong, minum kopi, nonton TV. Alhamdulillah. Kalau banyak kacang jangan banyak-banyak guys, nanti mecret. Oh iya, ini apa? Peringatan. Apa jenenge? Warning guys. Warning. Kita makan boleh. Cuman ya Banyak. harus kita kontrol makannya. Nanti bisa mincerit. Wes, Terus apa? iki garing mati ki nek wit mati bedel. Iki guys, ndelok ki wite mati guys. Walah, mane wite mati. Mati. Woe gak ketut wis bosok. Coba bedol sawit nih. Oke guys, kita nyoba satu pohon lagi ya guys ya. Kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, alhamdulillah. Nih, lihat kan guys, banyak. Lumayan oke. Ini sepil wohnya bisa dihitung. Kamera kok blur ini terus ya? Korek gede sih. Pokoknya bakul harga tertinggi angkut. Rong wetok yang ini oke. Gimbyuk pokoknya. Oke, boleh cukup sekian sepil wohnya kacang kita. Alhamdulillah tidak mengecewakan, cukup puas. Jerih payah kita. Nih, pokoknya 3 petak lebih. 1, 2, 3. Yang bawah kecil, petakannya kecil yang bawah. Selangi midul cek keri. Oke, kita tunggu panennya kapan. Sekitar 5 hari lagi kalau nggak salah kita panen. Nunggu kita libur kerja pabrik. Nanti kalau ada bakul yang cocok harganya kita kasih. Kalau tidak cocok ya nanti kita panen sendiri, kita jual sendiri. Nanti malah bisa lebih detail. Wohnya gimana, payunya berapa, hasilnya berapa, nah, nanti kita bisa tahu.
Ini selangnya ketinggalan guys, kemarin diesel, lupa ini. Oke, lanjut. Nanti kalau udah panen saya spill lagi guys. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di channelnya At Mojo Sujud.